Keltsko selo je nastalo tokom 2021. godine i ono što je nam bio ovde cilj jeste da ne budemo samo muzejski prostor gde ćemo čuvati te arheološke predmete, nego smo želeli da kroz niz interaktivnih radionica naše posjetioce na jedan zabavan način upoznamo sa Keltima, kako je izgledao njihov svakodnevni život. Ne samo Kelta, nego i ostalih naroda koji su živeli u tom nekom periodu ovde na našim prostorima. Naprimjer, kako su gradili svoje naselja, svoje kuće, koji materijal su za to koristili, kako su kovali svoj novac, kako su kovali svoje oružje, koji metal su za to koristili, šta su jeli, kakav im je bila vojna strategija, protiv koga su se borili. Dakle, cilj nam je bio da ljudi ovde nešto nauče, ali da se i pritom usput i dobro zabave.